Bakunzi ibanyuzira mu TV nizere ko mumeze neza kuri uyu munsi w'itariki 26 z'ukwezi kwa 12 2025 harabura igihe gitoya kugira ngo dusoze umwaka wa 2025. Nizere rero ko mumeze neza ndetse Noheri yabanogeye kuba yizihiza. Hanyuma mbazaniye amakuru avuga ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga ku ntambara ihanganishije AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Kuri ubu ngubu rero biravugwa yuko hari drone yarashe ku cyambu cya Karundu hariya rwose bakaba baharashe kuri kiriya cyambu ngo bakaba ndetse baharashe ubwato bwarashwe, bivugwa ngo n'ubwato bwa M23 bw'intambara, ndetse rwose abanyakinshasa bakomeje gukoma mu mashyi cyane bavuga ngo n'ubwato ngo bw'ingabo z'u Rwanda. Kinshasa nawe urabazi ukuntu bajya bivugisha bavuga ngo AFC M23 n'u Rwanda. Rero biravugwa yuko ngo hari ubwato bwarashwe, ibitangazamakuru bitandukanye byakomeje kuvuga ko ari bubiri, gusa nabonye ubwato bushya muri video nabonye n'ubwato bwashyaga. Ubwato bumwe nabubonye rwose nanjye video naziboneye, rero ubwato bwahindutse umuyonga. Biravugwa yuko M23 ikomeje kuba yakubita igasya itanzitse igahondagura ingabo za leta ya Kinshasa, gusa biravugwa yuko ngo yikuye muri ibice bya yikuramo imaze kwikuramo FARDC ndetse na Wazalendo baje barabahondagura, bikura muri Kadasomwa, bikura muri Katendebwa, muri Kirijiwe ndetse na Bushaku ya kabiri, Nyamugari, Rumbishi na Ziraro, biviramo basa nk'abagenda. Ariko amakuru nkura indani nuko ngo AFC M23 nubwo yikuyemo yaraje iragaruka igukubitira aba bagabo, irabahondagura koko ibagira amafu, bariruka kibuno mpamaguru. Ngo byagenze gute rero? Reka nkucire mu mayange. Nk'ubu ngubu ku itariki 25 iyi santere yagaragayemo abarwanyi bo mu ihuriro rya Wazalendo ngiri shigiwe n'ubutegetsi, ndetse rwose bemeza ko ngo bari bakuye AFC M23 hari yango ku mbaraga zabo, ngo bakoresheje intwaro zikomeye cyane, ibyo bivuga imyato kugira ngo byibura bongere bagarure ikize. Umuvugizi rero w'aba barwanyi yagaragaye muri Makobora witwa Wilson Magufuli. Uyu nguyu yagize ati abaturage bakomeze batuze cyase bakomeje ituze, Makobora twarayisubije, turashima Perezida Felix Tshisekedi watwohereje cyase wohereje ingabo akoreza FARDC kugira ngo zirinde umutekano w'igihugu cyacu. Uyu rero Magufuli yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za DRC ngo ryakuye AFC M23 Makobora. Amakuru yizewe ahamya ko AFC M23 yahavuye nta mirwano, nta nkomyi, nta kintu kibaye rwose. Ngo ku itariki 25 hari hatuje hameze neza, abaturage bizihiza Noheri ku mutuzo neza, bameze neza. Ariko umuturage wo muri Makobora yagize ati saa 8 z'amanywa nibwo twabonye berekeza muri Uvira bafite imizigo yabo, nyuma y'iminota mikeya twabonye FARDC na Wazalendo bahasesekaye baraza. Ku itariki 24 ukuboza mu duce dutandukanye tw'igisantire habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse rwose yatewe na za drone zari zirimo FARDC yari yateye ndetse na Wazalendo. Hanyuma rero batangira kurasa kuri M23. Iyi mirwano rero yabereye muri Makobora ya mbere, Makobora ya kabiri, Kiringi, Kirambi ndetse n'ahandi haturanye. Naho abaturage benshi bahungira mu bice bya Uvira, dore ko Uvira imeze neza, irinzwe n'abapolisi bambaye bikwije, abapolisi ba AFC M23 nubwo amahanga yavuze akavuga, ariko ubu ngubu ahantu hitwa Uvira hameze neza, niwo mujyi utunganye rwose utekanye umeze neza. Mu gitondo cyo ku itariki 26 nkuko nabikubwiye, bagira gutya barazinduka, Wazalendo na FARDC barazinduka barasa ku cyambu hariya ku kiyaga cya Tanganyika kuri kiriya cyambu cya Karundu, bakubitayo ibombe rwose. Iriya drone
igira gutya yangiza ubwato bwari buhari. Hanyuma rero AFC 23 yemeza ko ku itariki 18 Ukuboza abarwanye bayo bose bari bamaze kuva hariya muri uyu mujyi wa Uvira mu kubaka icyizere kugira ngo ibiganiro byihuse rwose bya DRC nabo ikatari Doha bikomeze kuba byajya mbere. Ariko ndeka nkubwire ngo impande zombi zarananiranye. Intumwa za AFC 23 zagiye ku itariki 12 Ukuboza zijyaho zitegereza za Kinshasa baganira na leta ya Katari, ubwo ndavuga abahuza bombi na Amerika bariganirira bivugira utuganiro dukeya, ubundi bategereje leta ya Kinshasa barayibura barataha baravuga bati ntabwo tuzongera kujyayo, ntituzongera gusubirayo. Nkwibutse yuko ndetse na leta ya Kinshasa yavuze ko itazigera na rimwe yongera kuganira, ngo nta biganiro ikeneye habe na gatoya, ngo byaba video call byaba bijyanye no kuba babonana, ibyo byose ntizongera kubyitabira. Nabonye hari ibiganiro bishobora kuba, ariko ni ibiganiro by'abakongomani hagati yabo gusa ntabwo bishyizeho icyizere. Birashoboka cyangwa ntibishoboke, ni ibiganiro byakomeje gusabwa n'abanyapolitiki batandukanye. Nabonye rwose na Amerika byagezeyo, iyo kopi y'inyandiko ibisaba yagezeyo, yamaze kugerayo rwose, bavuga bati ubutegetsi bwa Kinshasa buri bwo bunaniranye kuko Tshisekedi niwe wagize gutya akinangira. Uko kwinangira bikomeje kwenyegeza umwuka mubi ndetse bikomeje kwenyegeza intambara, ndetse rwose ibyo Tshisekedi akora byo kugira ngo yange urunuka aba mu bwoko bw'abatutsi b'abakongomani nibyo bikomeje kuba byahembera urwango rukomeye cyane hagati yabo ndetse n'ingoma ye. Hanyuma rero ibyo byose nubwo mbikubwira, nkwibutse yuko perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo akaba n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, uyu ni Fore Nyasimbe. Uyu nguyu yagiriye uruzinduko rw'amasaha makeya i Kinshasa ku itariki 22 Ukuboza, rwari rugamije kuganira ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, akagira ibyo asiga babwiye, nyamara rwose avuga ati mugomba kwitonda. Ngibyo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rwose aha Makobora intambara yabyukiyemo, imirwano yabyutse cyane rwose. M23 yabyutse iharasanira n'ingabo za leta ya Kinshasa. Kuri ubu ngubu rero Ndayishimiye nawe yikubise mu gatuza ashima ingabo ze, ariko reka ntarajya hariya mu Burundi, reka mbanze nkucire muri make ku by'itariki 24 bivugwa yuko ngo AFC 23 yaguye muri ambushi y'ingabo za leta ya Kinshasa, ariko ndavuga Wazalendo. Abarwanyi ba Wazalendo ngo bagira gutya kuwa gatatu ngo bategera AFC 23 hariya ngo mu muhanda ngo wa Goma na Rucuru hariya ujya muri pariki ya Virunga. Nuko hanyuma rero ngo babatega mbushi. Iki gico rero bivuga ko ngizi ngabo zateye hafi y'agace ka Rumangabo muri teritwari ya Rucuru. Amakuru avuga yuko ngo ubwo byabaga impande zombi ngo zirarasana, bari babateze agaco ubundi barabahondagura, ngo birangira imodoka ya FC 23 itwitswe. Nyuma y'uko rero ingabo zayo ngo zari zimaze kuba zakubita Wazalendo, zirabatatanya barirukanka. Biravuga ko rero muri iyo mirwano kandi ngo ingabo za FC 23 ngo hariya ngo zahakubitiye Wazalendo zirahapfira rwose. Ariko buriya nta usangira n'udakoramo wa muntu we, buriya byanga bikunda impande zombi ziba zahababariye kuko bose n'abasirikare. Ariko nkwibutse yuko buriya yagukanze itaba inturo, M23 irabahondagura ikabakubita rwose. Rero biravuga ko iyi mirwano yaciye igikuba cyane mu baturage, hanyuma kiriya gice abaturage bagakangara, ndetse amakuru avuga yuko no kuri Noheli ibintu bitari byifashe neza. Ibintu ngo ntago byari bimeze neza, ariko nta gikuba cyacitse ntacyo, abantu bari baho batuje, by'umwihariko rwose mu duce twa Rumangabo, Karambi na Rugari ibintu byari bimeze neza, nta gikuba cyacitse. Rero bivuga ko Wazalendo nyuma yo kuba bagaba kiriya gitero cyahise icyo gico mu buryo bwa gicengezi, bagize gutya bahise bava aho ngaho muri ako gace maze barigendera
icyo gice gisigara kigenzurwa na M23 n'ubundi nk'uko bahagenzuraga, ariko bari babagabye igico cyangwa se baje mu buryo bwa gicengezi. Rero Ndayishimiye perezida w'u Burundi yatangaje ko imipaka y'u Rwanda ni iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nako imipaka y'u Burundi mumbabarire, imipaka y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo izafungurwa igihe amahoro azaba yabonetse muri hariya muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi ashimira n'ingabo ziwe ibyo ziri gukora. Rero u Burundi bwafunze imipaka hariya, umupaka wa Gatumba n'uwa Vugizo, ubwo ngubwo abarwanyi b'ihuriro M23 ubwo binjiraga ara muri mu mujyi wa Uvira ku itariki 9, maze imipaka iba irafunzwe ku ruhande rw'u Burundi. Nyuma rero yo gufata ibice byinshi cyane byegereye u Burundi birimo na Kiriba, Ruvungi, Ruberizi, Sange na Katogota, muri Kinshasa bandika ngo ni Katogota, ariko ubundi ni Katogota. Ariko kandi bamaze gufunga, hanyuma ibintu bisa nk'ibibazambana mu bijyanye n'ubukungu, niko nabivuga. Rero byasobanuye ko bafashe iki cyemezo, ndavuga icyemezo cyo gufunga imipaka, icyemezo mu cyahungabanyije ubukungu cyane, ariko kandi ngo bagifashe kubera umutekano utari wifashe neza, bavuga bati umupaka wacu ntabwo ugenzurwa na AFC 23, nta wamenya dushobora kwinjirirwa. Hanyuma rero ibintu byabaye ibibi cyane kubera impunzi ziriyo nazo bivuga yuko ngo zikomeje kuba zahababarira cyane. Hanyuma rero mu kiganiro n'abanyamakuru n'abaturage cyabereye muri stade ya Muramvya hariya mu ntara ya Gitega ku itariki 26 rwose uyu munsi, perezida Ndayishimiye yagaragaje ko u Burundi butizeye umutekano wabwo mu bice byegereye umupaka wabwo ndetse ibice bigenzurwa na AFC 23. Ese uyu mukuru w'igihugu yemeje neza ko u Burundi buri guhomba cyane kubera ko iyi mipaka yafunzwe, ariko ko nta kindi yabikoraho, nta yandi mahitamo afite uretse gusa kubungabunga umutekano wayo, ndetse ati amagara ruta amagana. Perezida Ndayishimiye rero yatangaje ko u Burundi uzafungura iyi mipaka mu gihe amahoro yaba yabonetse, yaba yagarutse hariya. Ati dufunguye umwanzi yakwinjira, abene igihugu bagatakaza ubuzima, byamara iki se? Kandi ati ni byiza gutekereza ko amahoro yagaruka kandi ko afite icyizere ko amahoro azaboneka. Burundi rero bunahana imbibi n'ibihugu bitatu, imipaka yabwo yose irafunze usibye umupaka wa Tanzania uhuza Tanzania n'u Burundi ni ufunguye wonyine gusa, kuko bwafunze uhuza n'u Rwanda kuva muri Mutarama 2024. Ibintu byakomeje kuzamba ku mpamvu z'umutekano ngo wabo, ariko ibintu byakomeje kuzamba imbere mu gihugu. Hanyuma rero nguko byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo byose manye nabiguciramo kugira ngo ubyumve. Gusa imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakomeje, ntago igihagarara mu bice bitandukanye, byaba ibyo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, byose birimo imirwano, isasu drone ziri gukora. Rero ubwo ngubwo reka mbe nkukusanyiriza andi makuru mu kanya mbe nyakugejejeho. Wibuke gukora subscribe, nyamuneka nkorera subscribe rwose, nta kintu byagutwara no gukandaho gakeya niba utarayikora, ariko kandi waramaze kwikoreka nkushimire cyane. Hano kuri Newsroom TV niho uzajya ukura amakuru yizewe, amakuru atariho ivumbi, niho uzajya uyakura rwose.